Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wali a'immatil muslimin. Depan nikah. Seterusipun wajib agama Kak Dinto adalah an-nasihah. Agama Islam adalah an-nasihah. Nasihat engki beneka wali a'immatil muslimin lan maring piro-piro pemerintahane wong kang Islam, ai bulati umurihim, yakni orang se menguasai tentang pemerintahan. Maknana maksudnya nasihat deka para pemerintah bimakna muawanatihim alal haq wa amrihim bihi wa i'lamihim bima ghafalu anhu. Saya maksud daripada nasihat deka pejabat engki Kak Dinto maknana muawanatihim alal haq, membantu para pemerintah untuk melakukan kebenaran. Membantu pemerintah untuk melakukan kebenaran. Wa amrihim bihi, ben maksud daripada nasihat ke pemerintah yang Kak Dinto memerintahkan mereka untuk berbuat sehak. Wa i'lamihim bima ghafalu anhu, dan memperingati atau memberitahu kepada mereka bima ghafalu anhu, bila pemerintah kelak lopah tentang sesuatu atau bebereng sebender. Nasihat sebelum nikah yang Kak Dinto nasihat deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihah, di antaranya wali rasulihi. Nasihat deka Rasulullah saban pun terangaki apa makna nasihat deka Rasulullah iki benekah bimaknal iman, iman bihi, iman deka Gusti Kanjeng Nabi, wa tasdiqihi fi jami'i ma jaa bihi, dan membenarkan apa-apa sekabina seekebet ini Gusti Kanjeng Nabi, waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, selalu netepen taat ke perintah Kanjeng Nabi, benyewin segala bentuk larangna Gusti Kanjeng Nabi, wa ihya'i sunnatihi, bendik ngodiin sunnana Kanjeng Nabi, wa takhalluq bi akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi, berakhlak dan beradab nero akhlak ben atapa Gusti Kanjeng ben tak kalah penting wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabihi. Nasihat ke Kanjeng Nabi engki Kak Dinto mencintai keluarga Kanjeng Nabi ben para sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Ini berarti nasihat ke Kanjeng Nabi. Beda orang ngaku cinta ke Gusti Kanjeng Nabi keng tak cinta ke keluarga Kanjeng Nabi percuma. Ngaku cinta ke Kanjeng Nabi keng becik ke sahabat Kanjeng Nabi percuma. Etre mah cinta nah. Karena ke dasar daripada dan pendapat para ulama, cinta nasihat agama Islam ini nasihat ke Kanjeng Nabi artinya mencintai keluarga Kanjeng Nabi dan para sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang cinta ini benih sebab ilmu hidayah. Walaupun nanti ilmu tak beri hidayah, tak beri petunjuk untuk cinta ada keluarga Kanjeng Nabi tak kira cinta. Karena orang cinta ini hidayah dari Gusti Allah. Seterusnya pun wali a'immatil muslimin, benorot ke perintah pemerintah. Norot ke perintah pemerintah. Maksudnya membantu ataupun menolong pemerintah untuk berbuat sehak. Adapun saya melenceng daripada perbuatan saya maksiat aja tak oleh. Adapun perintah selain pernikah, perintah mengeluarkan zakat, pemerintah mewajibkan zakat, wajib norot. Wamtithali amrihim,
ban wajib nurut ke perintah pemerintah, lakin fi ghairi maksiatillah, akan tetapi selain daripada maksiat ke Gusti Allah. Mun maksiat ke Gusti Allah saya pun cak bantu cak pemerintah, orang tua mulai melenceng dari agama. Hatta orang tua ngajak maksiat ke Gusti Allah tak wajib etoro. Guru merintah maksiat ke Gusti Allah tak oleh etoro, selama tak melanggar atau tak melenceng daripada syariah agama, maka wajib etoro ten perintah daripada pemerintah. Nah, bisa ERTN wali a'immatil muslimin neka keneng ERTN engki kadinto para a'immatil muslimin wa yasihhu ayyurada bi a'immatil muslimin ban as-sah hukuma, artinya keneng hukuma seka maksud kelaban a'immatil muslimin ay ulama uddin, bimakna a'immah bimakna ulama. Norot ke perintah ulama ni termasuk nasihat deka a'immah, nasihat ke ulama, nasihat ke a'immah. Apa maksudnya ulama nasihatin? Ceramah ke ulama, benih. Nasihat ke ulama, mulakna de para a'immah. Qabulu ma rawauhu, menerima apa yang telah diriwayatkan oleh para a'immah, merengaki benorok buntek napa sampai aki tining para ulama. Ini berarti nasihat deka para ulama. Berarti beda dua artian a'immatil muslimin. Beda wulati umuril muslimin, pemerintah semerintain deka umat Islam aneka a'immah. Beda si makna engki paneka a'immatil muslimin ay ulama uddin, yakni ulama agama, yakni ulama orang Islam. Berarti mun ka pemerintah wajib norot selama perintah kele tak menyimpang deka aturna Gusti Allah. Adapun nasihat deka para ulama kelaban merengaki nasihat ta benoro bunte ngelakonin apa si ampun riwayataki bense etewa kitining para alim ulama. Wa taqlidihim fil ahkam, di antara nasihat ke ulama mengikuti segala hukum. Si ampun le putusaki tining para a'immah. Cek naber mulai hukumin para ulama. Cek nyare hukum-hukum selebih mode. Derma hukum menemoh, acek cong menemoh, taon le je tak halal sebab orang seelang ruah bingung. Nyare boleh selebih ringan, nyare boleh selebih mode. Berapa nemona cong? 3 juta, wah berat ya. Kecuali parwedeng. Akhirnya hukum menyeleneh. Jadi norok ulama engki paneka hukum-hukum sampun etentuaki melalui Al-Qur'an dan sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Di antarepon nasihat ke ulama wa nasyri manaqibihim, menyebaraki cerita-cerita para ulama. Ceritaki ke anan sambian, ceritaki da ke anak-anak, ceritaki da ke kompoi, bilan ki badan ki Abdullah Pajaran, bilan ki badan para guru, para ulama ki badan, ceritaki. Berarti sambian ini ke nasihat ke ulama dengan menyebarkan cerita-cerita para ulama. Orang nyeritaki sakera, nyeritaki sarip, tambak yoso. Arapa sambian mata nyeritaki ulama? Ya Hamid Pasuruan cerita aki, Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan sebenarnya hatam Al-Quran, benar hatam Al-Quran. Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebenarnya wiridna la ilaha illallah 20.000 kali, sholawat ke Kanjeng Nabi 20.000 kali. Rabi'atul Adawiyah cerita aki, ampun ngale kuburan hatamin Al-Quran, 1000 kali hataman Al-Quran. Lain cerita aki nggak nih berarti nasihat daka ulama. Bal-balan ya cerita aki kok. Pengiring kok. Saltu, kroyo, pola betesa, rajaan. Cerita aki. Artis cerita aki. Pemain sepak bola cerita aki. Apa tak cerita aki para ulama? Lebih-lebih cerita aki Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita aki kanan Kanjeng Nabi Monasaren,
Kanjeng Nabi mon masuk jeding, Kanjeng Nabi mon adeer, Kanjeng Nabi mon salat. Cerita aki. Nah, karena termasuk ingki peneka napanya mana menyebarkan menggobah kedudukan daripada ulama, cerita-cerita para ulama, ini berarti nasihat ke ulama. Di antara pun ingki peneka wa ihsanudzanni bihim. Husnudzan dekat ulama ini termasuk nasihat. Ada ulama mon kojong, ulama sakemah harus husnudzon karena ulama ini kan di ilmu pak, bener kudu bisa menreng putu. Oh, arah perwama ada ya mungkin arah ulama takut nabi tibi. Waduh pada kapi mon setia ada sahabat nah, ulama ada ulama aja pak kudu bisa menreng putu. Husnudzon bagus, tapi menurusan etorok buntek lu gelu. Cek kapi orang etorok bun. Cak kapi orang etero, cak kapi orang etorok buntek perkara husnudzon dak kebulan Gusti Allah, lebih-lebih husnudzon dak para ulama. Cak dak kurun nasuudzon, dak semulang cuba menyangka. Wah ustad je tak pate gena aja, ustad apa aja cek, ustad kacangan, ustad kelas teri matanan. Ustaz yang ke enteng kelaban suudzon agela. Nah, maka termasuk nasihat dekat ulama ingki peneka napa nyamana bagus penyangkah dekat para ulama. Al Imam Sahal At-Tusturi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi adabu. La yazalun nasu bi khairin ma'azzamus sultan wal ulama. Tak bekal buambu orang peneka dalam keberadaan bagus selama orang peneka selalu menghormati pejabat pemerintah si tak melanggar keperintahan Gusti Allah wal ulama ben ngaku-ngaki engki peneka dekat para ulama selama kulman jenengan engki selama pemerintah nikah tak ngajak bareng si tak bener dukung pak dukung. Oh sekejap lagi saumpama beda festival Banjari dukung. Oh sekejap lagi beda apa? Beda napa se bagus napa santunan kanak yatim dukung. Jalan santai dah dukung. Jalan santai dukung, bal-balan dukung lah terus. Kakek mau bajana Banjari ngerem. Kakek mau bajana santunan tak kata lah urus nabi tibi senoreng bi tibi. Ya tak bisa cereng nikah agama. Agama ini kudu bisa sampean agama Islam, maka kutu engki peneka membantu dalam masa kira agama ini bisa odik dan bisa berkembang, bisa kuat. Nah, ben cek terpancing kelaban orang-orang seko ngako di ilmu. Ada buaki waqala ba'duhum walaysal murad bil ulama man tazayya bi zayyihim. Ada buaki tin ulama engki peneka saya kemaksud kelaban ulama beni orang saya cuma pakai na enggak ulama pakai na enggak ulama keng kelako nang ulama kulampu pote ten belurik bener pada tak tahu nak keng kadang pakaian bisa menipu surbanan kelampian pote huta minta sombongan mandaman masjidnya fiktif madrasahnya fiktif pondoknya fiktif ada. Lamun untuk sampian asurbanan sunnah kanjeng Nabi tak masalah. Sampian kelampian pote bagus asurbanan pakai imamah saya keng cuma dalam rangka bener untuk nutupin kecubaan sing ke orang lain yang kesampian ring bagus. Kepulan pote tak apa. Korjek ngaku haji. Wah maji di aja. Wah kalau jolok maji tambah ngebai KTP HTT haji. Kelampian pote, kebulan pote tak masalah surbanan. Saya maksud bene ulama, bene pakai nato nggak ulama, bene debuna ulama nika. Wada'a al ilma, otabo orang ngaku andi ilmu. Cuma wa aklud dunya bidin keng sayang. Ngakan kelaban ngakan agama nah. Bene ngodiin agama justru odi dari agama. Lain pak bi ngodiin agama. Ngodiin agama bareng odi dari agama. Na'udzubillah.
Akhirnya santren sa polo ngebele sebitek. Ya, seket aja lekakan lah. Ngebon santrena. Modotong numpak pickup. Wah ini kah santri-santri kula. Ani kan nyaman aklud dunia bidin ngakan agama kalaban merugiaki ngakan dunya ke ngerugiaki agama pita orang ngodiin agama bereng orang odi dari agama pita beda tipis. Orang mau ngodiin agama berarti agama odi. Keng mau odi dari agama si rugi. Ini termasuk larangan untuk atorok buntek de orang se model-model ngak nikah. Naudzubillah. Oleh karena kadin to tak cukup kul pancinengan saumpama terpancing kalaban pakaian model karena banyak makin orang-orang se napanya malah nyerupa-nyerupane de orang ngak nikah khusus dalam masalah nasab ko ngako bene ulama ngako ulama bene anan kiai ngaku anan kiai bene turunan habaib ngaku turunan habaib ini ke bahaya njok lo ngeluncung obun belintek moro le kocak habib bene surbanan bagus kiai juga bene pak masih sarimi ya surbanan kia sponsor sarimi ruah paham ki keng cuma sobung napa unsur tak ketela nurul ilmi tak ketela nurul ibadah tak ketela orang tak bisa tipu marken kun pancinengan mun bade sera abai dateng ngebe ilmu si anyar ngebe ilmu macam-macam fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun atanya ka ulama naam neka di antarana yang kita dinto anasehat de ka aimmatil muslimin bade dua artian aimmatil muslimin bisa yarten wulatu umuril muslimin yakni pemerintah mon artis nomor 2 ingki paneka bi aimmatil muslimin yakni ulama uddin berarti ulama-ulamaan agama Islam. Maksudnya apa nasihat ke ulama? Nasihat ke ulama bene melein ulama bene nasihatin ulama tapi atorok bunte engki paneka da ulama neremah gobul ma rawahu gobul ma golu ki paneka neremah apa sih tebuaki ban ataklet dalam hukum-hukum norok buntek ke hukum-hukum pasrah penuh urusan hukum arapa mata oleh arapa tahu saya nikah harus ingki panika sami'na wa ata'na norok buntek dekat ulama adapun nasihat ke umaro lain boleh silakan sampean semak ke umaro semak ke pejabat tak larang sampean king cuma teh king mun sampean entara gelek semaan gelek dalam rangka ngala upah ngalak pejaran benih untuk maengak si pemerintah pejabat kelak wah bahaya orang ngak nikah mergana kula tak amak semak kula rengkene takut ada polong bi rengak nikah pak ki partai kula tak nora partai dukungan letak kita lah dukungan nah engki letak war kuwar tak dia apa nyaman jurkam letak jurkam kanjeng nabi lah nyaman lah teti jurkam agama lah nyaman lah engki deki norok jurkam sekalian asalin motor sambian nyambi pote deh iya pote oleh di rumah pote deh iya tak sumbut ki abah adalah setru makene tak neng macam ki mon sambian mampu silakan mampu keng mon keleroh paenga cek apa bener mon apa bener mon apa enga tole bojor ne pambung kok iya semak mon dia nah deki nikah se terakhir engki nikah kita bab nasihat. Oleh karena kak dinto sampian maenga ka ulama maenga ka umaro saya tak bener ane ke paling afdol jihad lah pak afdolul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair paling utama jihad yang kak dinto mengatakan sesuatu yang benar di hadapan pejabat sezalim selacot bodoh pejabat sih tak bener bisa mana pak enggak afdolul jihad ya mungkin kan enten eder apa bener darma macam enten sampean hebat suaranya kuat iya padahal gelero padahal tak bejeng padahal tak apasa padahal mabuk padahal tak gena tetapi karena orang gila pun asemak benih karena maenga mun semak karena maenga tak masalah nah teti afdolul jihad qaulul haqqi maenga dekat orang sekelero yakni pejabat gila inda sultanin jair resiko tangkep resiko ancam
resiko sombong nah pedot. Wah ria tak genar ya. Area menerus-terus lagi, bumerang bahaya. Iya. Tak yonceng wak. Tak yonceng, lain yonceng kapi. Bi wakil bupati dia. Yonceng kapi, kula tok tak yonceng. Reng pancen grimesen ketang colok. Lebih tajam daripada silet. Wes, resiko dia bacot lah. Resiko tak yonceng, tak sapa, tak beri apa-apa. Di sini. Kok minta ring wajaran temor we lah maren. Oleh karena itu, kok takut resiko, tetap ada resiko. Ngocak barang sehat, ia dan pejabat berkuasa, resiko. Luar biasa, keluarganya terancam, abang boleh terancam karena menyampaikan kebenaran ini keberat. Qulil haqqa walau kana murra, mengucapkan sesuatu ini kayak perintah bi Gusti Kanjeng Nabi, walau kana murra, walaupun pahit. Walaupun resikun raja, sebabnya ke afdalul jihad nih termasuk. Tahu sah perang sampean, monteng gini kelero pae enggak? Pae ngareng bune malaikat kok. Kongang te kelero. Ki. Masih sera kelero, kula kelero, pae enggak? Njo anu kiai, jadi iya. Kelero ki masih sapa, kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tak ada kelero sama sekali. Nah, termuka kula ban panjenengan ebrina ulatil amri saya beri pejabat si adil, amin. Pejabat saya ngereken ke agama, amin. Pejabat saya nguntungaki ke agama, amin. Pejabat saya bisa insyaallah saya membantu urusan ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sultanana sultanal muslimin, paring pejabat-pejabat saya Islam, pejabat saya adil, pejabat saya bisa insyaallah membantu dalam masalah yang kita ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Benorok ke ulama dunia sampai akhirat, cinta ke ulama dunia sampai akhirat, cek sampai cuba penyangkah ke ulama, pepegus penyanah dekat para ulama nikah. Termoga titik ilmu manfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم داخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة وعلى ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعة مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتولين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأماتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة